Ella, wer bist du? Wie heißt du? Ella. Ella, dođi obuj auto. Ella, Ella, zeig mal, du Schatz. Dođi Hausschuhe. Ella, erst Hausschuhe anziehen. Dođi. Obuci Hausschuhe. Mama će ga lamet. Ajde, oma, obuci Hausschuhe. Daj nam. Neće to, ako neće, neće. Niha. Ja, mama je trauri, da vodi gledaš. Kad si sretan ti udari dlanom dlan. Opa. Kad si sretan ti udari dlanom dlan. Hausschuhe. Hausschuhe. Jel mačiš to dati? Mamu, ne, mamu. Dođi. Hausschuhe. Neće. Ela, nisi dobra sunca. Evo, mahni tu malo ovamo. Ella, Ajde, polako. obuci Hausschuhe. Du hast 3 Anrufe gehabt. Firmenanrufe, Absatzcenter und Zugleich. Zugleich. Otci, moje. Pusti je ba, ne mora to. Ha, Schatz? Da ja sjednim. To ne može, to je, nema mjesta. Nein. Uma, oto ćeš da ja sjednim iza. Stavim mjesto. Pa, Ela, polako. To se zajuri. Ela, obuj Hausschuhe. Nećeš čovjek. Paša. Ajde Ella, rasturaj. Niha. Ne. Ella, kažeš čao. Ćao.